utsuoe ho a inkeloa ba disa ba tshwanetse hore ba bone hore hona le tsamaiso e ntle ba kenahana le tsamaiso e ntle ba sebetsana le ho tshireletsa mashodu ho tloha ka Phato selemong se fetileng ke na le information ena documented tona kgolo o ile a baleha hampe ho kopana le nna ho tloha ka August ho fihlela ka November ke entse di-appointment e senior private secretary ya hae ka etsa di-appointment le chief of staff Sofonia Shali ba no ba ka tona kgolo o itse o tla o bitsa. It never happened. Ka ba ka qetella ke bitsitse modulasetulo wa RFP Kobe hela Kobe o ko yetse tona kgolo ke batla go kopana le ene ke re ke hindi e le bana khale ke bua le yena ka mesebetsi ya PS ya bobu la hana ga fana ha ndati phapano ke ngwana ha ndati sebetsa le ena hantle hela ke sebetse le mashodu o la balea ikopano tse ntse ka kaofela ha ona le lengwe itla batle o fihlela ha a ngolla lengolo le tokollang ka November. Unusual. Minister o kopana le tona on a regular basis. I'm afraid ditaba tse ntse di etsa ka ditaba tsena di bena hantle tona kgolo wa tseba hantle hore na who is done this una ntso jalo ho ka ho ise sortes chaba mahlonyo ka hore di etsa tse mi se giftile ke re ha ke hane tlamea ho ditaba teng tse tla hlaela tsa be mi se giftile fela tsena di etsa hetsi tlasa modisa ba pusong batho ba le ka go tshireletsa ke ba pusong ena me ba ba sireletsang ke ba pusang pusong ena mohlomong le hlonono leo Basotho ba nang le lona ke ka morao hore kgisano di mo le tlase ka taba ya hore ho tlotla etswa dipatlisiso tse keneletseng ka hare ho manyofonyofo a LEC ha ile la bohlano ya hola haeba ke ane pa ene kana ba bo di 23 kapo 24 tsa November ke ha auditor general le director general wa DCO ba tla hlahisa ka pele ho nna team e tswang ka ntle ya di forensic auditors